Ngipedang sobhaya pi syakatuk kubor menta gajan miet. Shwaban pa shiki kubor ngini pechwa yakimat bakongsan. Grand Umentri rang bak duk kari Narendra Modi syapang kasensyar pajba kasorkar kabaklan bat ki kambam sap habaya grand bat ka di news. Let jurip Umentri rang bak ukonrat kia sangma ya ka school adokri RMSA Higher Secondary School. Lapen long ya ka workshop halor ka Human Development Leadership Program Hatura. Pengat mukot duma ki pulit persya ya kinong yalam ke HYC hakabaya day bat kucing let kinra ya ki yeng halum survey. Kutno Kalimpung State Level Athletic Meet arajar arkosaw rengkat kucing shithem bat kemensim ie cingalekai. Ki kubor ki babnia. Kajian keren bat kadudashan news mentakas ngisat jan Umentri rang bak duk kari Narendra Modi ulaya keren halor buon ki benta ula batai syapang kecingcit nong mi khmat bakal longkum kawai na ki benta bakraw ban rakhi ya kariti sensyar pajba bat ya deru bat kalat ban hikai syapang ki benta bakongsan jong ka sensyar pajba syai ki benta banwan umudi ulaban halor kecing don kam ya kasorkar ka baskem bat ka bane da ka bapen pau balada yo da kasorkar senrop kan manra ya kecing hensting ula kentho baki briu kidang lahi ya kecing sensyar jong kasorkar ka bamarwe namar ba ka don kecing kit kli Umentri rang ba du kari ula kren persya syapang kecing bam sap ula kren ru syapang ki kendon ki babnia balale da kasorkar ban yo biang ya kapisa ka balaja na kadaw kecing bam sap bat ban yo ban penpa ya kani kapisa syaki patba. पहली बात है कि देश को गर्व होना चाहिए कि एक सरकार ऐसी है कि जिसका करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। दूसरा ये सरकार ऐसी है कि जिस डिपार्टमेंट के पास जो काम है उसको करना पड़ता है। अगर किसी को सफाई का जिम्मा है तो वो सफाई करनी पड़ेगी। भाई तुम घर पे सो नहीं सकते हो, तुम्हें समय पर बस चलानी है तो बस चलानी पड़ेगी। तो एक गवर्नेंस में हर एक को अपना अपना काम ढंग से करना चाहिए, ये डिसिप्लिन लाने का मेरा प्रयास है। Hadian kecing ucor balami naki beriau bat na UMLA congka karkuta ha kabaya day bat kecing bambiang ya karu komishna ya ka adokre RMSA Higher Secondary School Umentri rang ba kejela ukonrat kia sangma ula lej banjurep ya katay ka school menta kasngi ula batha ya Deputy Commissioner congka North Karu Hills ba uday ban penlong kecing tokit ka ba mardor bat penshitom ya ki kontraktor ula maham da kabating ya ki weipat ki kontraktor ki bayadon benta ban pentre ya ki projek sorkar bafer da kabaong ba ka sorkar kanam ailat ya ki nu ki batre thurmur ya ki kam Umentri rang ba gajala Meghalaya ukonrat ke sangma henen kasngi ula ong ba gajala kala kring ya ki nong bay tingka na ki ken hon shimet ban wan seng ya ki kam ki jam ki bakot hadu pra hajar keluar tingka ula ong ba gajing wan jong gajing seng kam seng jam kan no senyang sya ka thong ban penlong ya ka yo ka kot jong gajala ban kot sya ka $10 billion Kacingwan chakmat jengki company ban sengkam kalong namar kacingwan ra ya ka industrial policy batamai kabala pensuk ya ki khayi pateng ya kani ulaya kren ha ka lempung ya merjing mut halor kapang Human Development Leadership Program Hatura laya shimbenta ha ka tai ka program daki DC BDO bat ki we ki officer na ki block bat na ki tanat rekam jengki santli ki district Harilom Garo Katanat pulit jongka East Khasi Hills, kala pengat kendon Meghalaya Maintenance of Public Order Act, bat ki we ki kendon IPC, ya ki nong yalam ke HYC, halor kecing let kenra ya ki yeng jongki bria ki basa bian halum survey. Haba pentip ya kani
SP ke East Khasi Hills Ritu Raj Ravi ula ong baki pulit kila pengat ki kendon baper ya kita ki dikot ki belasya keno don keti ha kate ke kam ya kani kamukot duma persya ya Presiden keseng HYC uba Roy Kupar Sendrem Vice President ba Donbok Khalingdo Assistant General Secretary ba Isaac Basayomoj bat kiwei labu hapo chong kasodar police station ki pulit kila penlong kacing ap pahara ha kate kecaka. Deputy Commissioner Karibohoi District Hennen Gasngi ula pensyai halor ke jingya kecia khendau ke badang yat menta ha ke bayadei bat ke Nongpo Town Shopping Complex kini ke jingya kulmar kalami ha ke bayadei bat ke jingshna ya ke caka penyang kali lakam da kerat Nongpo kini ke jing pensyai kalami hadian ba ke board penyat district Karibohoi kalayok pediang ya ke jing ucor na ke Nongpo Town Committee habaya keren bat kilat patai kubor Deputy Commissioner Arpit Upadhyaya ula ong ba halor ke jing yok pediang ya kini ke jing ucor latung ya magistrate na ke benta ban penlong ya ke jing tokin ke jing bisyar benia katkum kamap jong ketenat urban kala pentikna bakani ke caka ke badan hapeding ke jia kajia kadai jong ke Nongpo Town Committee. Meghalaya Women's Alliance MWA kadai kekenhuan cang kilong kemi ki batrai jar ha ki babun ki benta ban kersyan ya ki wei pat kilong kemi ha ka bai ya kenduk jing pat ban kentiu ya ke emlang salang da ke jing nangkiu cang ke jing don kinong di drop ka MWA Hennen Kasngi kala penlong ya ke program pensyai patba ha ke skul Mauprem Modern Higher Secondary School. Lengba kini ke program ki kermen bagi kena skul kin sumar bahai ya ladi bat ba kinomngat ha kini ke jing sniu chong udrong. Habaya keren bat is secretary ke MWA i Dr. Vanessa Karmau Plang. Ila ong ba ke Meghalaya Women's Alliance kadai ke kenhun jang kilong kemi ke batrai jar ban kentiu ya kilong kemi bat ki kena na ki babun ki benta kum ke jing syak thombor ke jing syak syo bat ki wei. Ila ong ru ba ke imlang salang ka ya kendu ya ke jing ke bakraw na ke jing don jang ki jing di penbuat kam tam udrok. Kakenhuan kelas ngotu ya kejing dan kam ban penlong ya ki samla jong gejala ban long ki bahusiar syapang udrong. Shisngi hadian ba ke Meghalaya Board of School Education lani embus kala penbena ya ke result jong ka SSLC bat HSSLC Arts u chairman ke Meghalaya State Planning Board uba Medba Lingdo. Menta kasngi ulalet cungo ya i ridahun waklang iba syong basa halat dom maulid. Iba day ikena puli congka skul Light Dom Presbyterian Secondary School iba lawan haka kerdan bakatsan congka tup top 20. Ula ai kuble ye i halor kani gejingwan syakmat jong i bat penslori i bandang treshitom syuk ha gejing puli jong i kabakham shalor. Ula ya ro ye i ba ilawan ra ya gejing sngau sarong ya kasinong bat ke district baro kawai. Hakabaya day bat kakai pot halor gajingya tengku kali kha hakaleng ki benta Karibohoi district kamtam haka surok ba National Highway 6 kabalas dang banlong kamat kabakraw kabalakta ya ki babun ki long yeng na kadaw ka jing tengku kali Kenang banwan ra ia gejing pen sapriang jing tepat ba ka office jong Superintendent of Police ka Nongpo Police Station Traffic Branch kala penlong ia gejing kmi ia ki kali Hanongpo menta kasngi ha kani gejing kmi ia ki kali da ki pulet penyat kali lalam khamat da u Deputy Superintendent of Police Traffic u J Rabha na lor ki weipan haba pentip shikinong thok khubor u Sub Inspector ka Nongpo Police Traffic Branch uba B thank you ulaong bakatanat pulit lang bakatanat penyat kali kalaju penlong ya gejing pensyai pat ba halor ki kendon ya kali bat balai ki pat ba ki dai ban buat renti ya kaan Motor Vehicle Act u Assistant Commissioner nak District Administration ka West China Hills ba S Panbu ula penlong ya gejing lecurep ya gejing pentre ya kesurok na gejing king tre yong riang syakli tersi bat pentip bala pentip ya ki kontraktor
บัดละเป็นไตรกรรมยากะเซกชันชิสปะซาวพาวซาว CRPC ละบันกะเดวบาอู District Magistrate กะ West China Hills District โจไวอูละเป็นมียากะจิงเป็นบนาฮากะบายาเดบัดกะจิงเป็นไตรกรรมยากะนีกะเกันดอนอานดังเชนก State Level Inter-School Athletic Meet ahajar apusau kaba lalong hakini kilai sngi hasai nehu shalong kalakut no henen kasngi rengkat kajing shirhem bat kajing sakhi ya kamensim e jingale kai ikong mat siodor war nongbri secretary katanat revenue bat disaster ilaya shimbenta hakani kasngi penkut kum ikong san ki weipat ki balaya donlang hakani kasngi ki kentop ya iba ke pasa assistant director katanat sports and youth affairs ba John F Khasi working president ka MSOA nalor ki weipat haba ajing kren ikong nongbri laong ba kani kadai ka wei na ki babun ki lempung ka ba ka jingale kai sport khamtam ki nongele kai ki khmi lenti ka East Khasi Hills district kala long kala du ha ki babun ki jingale kai da ka bayo khat artali ki takma ksiar henriu tali ki takma rupa bat lai tali ki takma rnong mentapat ngin ya pet ya ka jing long jingman ka sun beneng hasilong ka jing shet ka long Arpong Rio degree Celsius, bat kajing kriat kalong kat nyo point iway degree Celsius. Kajing sngem ka hau kalong, henrio pau sao na kashi spa men step, bat prapulai na kashi spa jan meet. Kandon kajing hap slap kaba malumala haki babuan kijaka. Shwaban poi sya kabakut jong katuk kubor, yin yapet biang sashisin yakimat bakongsan. Grand Umentri Rangba Du Kari Narendra Modi Shapang ka senchar paiba ka sorkar ka baklan bat ki kambam sab habaya Grand bat ka Didi News Let Churep Umentri Rangba u Konrad ki sangma ya ka school Adokre RMSA Higher Secondary School Lapen long ya ka workshop halor ka Human Development Leadership Program Hatura Pengat mukot duma ki kulit persya ikinong yalam ke HYC ha kabaya day bat ke jinglet khenra yaki yeng halum survey bat kutno ka Lempung State Level Athletic Meet arhajar angkusau rengkat ke jing shirhem bat ke mensim e jingale kai te parlok katungila poisha ka bakut jong ka thup khobor jingi menta ga janmiet hadu bangin daya shembiang bat phila shai kasngi khublai phi baro